Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Harleen. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak itijak ammo nga daanen asawa. Kat idi maamwak kasladjakon kabailan amapukaw itibiyag ko, gapo ta inayat kon iti kastaunay. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Harleen dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hello, Daniel. Hello. Adda akong dito sigod apang iparparada kiti motor ko. Urayan kan dito. 5 minutes pa, Daniel. Okay. Urayan kan dito, honey. Matuloy ta kadi iti papananta? Siyempre, Apay, adda ka di sa bali alakad mo? Awan mat ket di. Ammo mat as sikat ti priority. No anya ti kayat mo apapanan, isumatan ti kayat ko. Okay. That's my girl. Sige nga, Rodan. Di ka mang disturbo. Urayan na kondita. Bye! Cheers! Aginom talang iti sagatlo abote. Kalpasan na, agawit tan. Ijay ka nga dagos ko amaturog ita. Amumat ngagmay sa akin, Jay. Loko ka talaga. Amumat asaan amabalin. Gaputas sa pulan naklakit din ni nanang ko. Madandanagan to maninday, Jay. Iba ka man na nag-overtime ka. Agawid kan tulangan. Into na alas 12 tirabi. Ay, marmarwam ka ni ti kasta, ha? Kaya't ka lang amin na makaduay tinabaybayag. Saan kat amanulaan nga oras? Agyaman ka pa'y, Ta ipapaayan ka iti sang kabasit laang nga oras. Isungagod nga oray sag paminsan laeng. Kat ipaayan na kuma itinad-ado nga oras mo. Darabyan ka manan ang nag-awid, Harleen. Nag-overtime kami, nanang. Kanayon mo ti pa nag-overtime mo, anak ko. Sayang mo't ngami, nanang, no sana ka ag-overtime. Kat nangan kan. Wan, anang. Alang arod, aginanakan ta, ituloy ko mo ti mapanmaturog. Sige, nanang. Pasensya ka yon. No nadisturbok ti turog yo. Naawan na niya man na dyan, anak ko. Sige, sumrakak nga rodan iti kwarto. Asino mo't dahito yung umawawag? Ay, ni mo't gayam insan Alicia. Hello, insan. Hello, Insan. Kumusta? Agkita tangan mo't. Nabayagan asaan ta nagkit-kita. Manipod si Mardang kan anagadal kat nagtrabaho ka. Manmanuta mo't nga kita. O sige, saan na bale? Awan trabaho kita. Sa dino nga ro ti pagkitaan ta? Itilatan restaurant, anaudi ang nagkitaan ta. Sige nga ro insan. Agrubuat akon. Agkita ta ijay. Bye! Ay na, talaga puminpintas ka lata, Insan. Kastagayam ti epekto ti agtrabaho niya. Pumintas. Sika talaga. Kat sika, kumusta mo ti panagadal mo? Ay, kastoy. Stress lata ka na yun. Pagpaykan ka ta fresh ka. Awan siguro ti pakais-stress man niya. Awan mo't pa ka-stressa. Okay, akmat iti trabaho. Ay, nasayaat nga ron no kasta. Ay, mabita nga. Basag to'y chat ni Arthur. Sino day ta nga Arthur? Nobyong? Saan? Kabagyak iti father's side. Nabiit kami pailangan nagamam mo. Nagbalin kami mo na close. Damdamagan na mo no sa dino ti ayan ko. Aya baklangan dito ha. Kayam amukan ka. O sige, sikati makam mo, insan. At damat gayam kadwa man napintas a balasang, Alicia. Kasinsin ko iti mother's side. Iso ni Harleen. Hi, Harleen. Siyak ba't ni Arthur?
Wen, naibagan itay ni Alicia tinagan mo. Pinagsasaritahan dak gayam kabayatan tikawan ko San mat? Impakadak lang ka ni Harleen na okay lang nga ayaban ka ditoy. Imbag man tay manugot ka, Harleen. Apay kit din na saan? Ket gapo iti dayta. Siya kung ti agbayad iti order yo adwa. Dayta man ti Arthur. Dayta ka ti magusgustok kan ka insan. Oray siya kung tagbayad iti order ko. Saan na bale? Ang damo trabaho. Uray mo ti Arthur. Ada mo trabaho na. Ay, kunak no agad adal pa'y laang. Addan trabaho na dayta. Iso abay ang nga iso ti agbayan. Hello, Daniel? Saan ka masukon ita, Harleen? Adda na patag-apapanak. Sa dino? Agawid ak di balay. Pagawawidan nak ni nanan. Adda ka no parikot di balay. Anya? Manungal daw mo ijay? Saan ko ang maibaga? Urayim lang tan di awag ko. Narigat ngamin ti signal ijay. Ay, kasta ka di? Kalaat mo dahi ti apanagawid mo Adda ngamin emergency. Sige, kastapay. Agdardarasak. Bye. Bye. Agdardaras? Anya nga nga emergency ti ibagbagana. Hoy, tamang paingawan sundom, Harleen. Nagawid nga ni Daniel, bading. Kasta? Ay, may kangaruden. Agkuyog ta na mapanagpara iti taxi. Ay, maikawa akmat lang arod no kasta sa anak amasukon ni Daniel. Manungay ngal daw ngawan sundom. Dayta nga rod. Saan na kano nga amo no manunga aldaw na ijay? Kanawan kano signal ijay? Sana problema day ta a signal. Saan mo't siguro nga amin apasit ijay ayanda katawan signal. Mabalin namat nga ibirok ti signal na no kaya't nakangaawagan. Basta dayta man ti kunana. Hoy, amangan mo't no addan asawa day jay ha? Ha? Mangam, imposible mat. Makatawan min ka ni Daniel. Itala nga ibagana nga gawid iti palayda. Kaya't asawan dayta. Okay lang iti asawa na nga oresan nga agaw-awid ni Daniel na bilang? Mas dawak met. Apay nga ibagana, adi na amo no kaano nga agsubli. Ken awan signal iti ayanda? Nasuro ka na makabulan asan nga imawag kanyak ni Daniel. Anya nga tati mapaspasamak kan kuana. Imbaglakit din tadyak pa imbagbaga ka ni nanang ti maipapan kada kami. Amok ngamin adina pa'y lakayat amaki ayan ayatag. Gaputa kayat na pa'y nga ituloy ko ti panagadal ko. Tinasayaan. Padasag nga awagan ni Daniel inton bigat. Agyaman nakta na kontak ka matlaangan, Daniel. Kumusta kan? Kaano ti panagsublim? Mailiwakan ka. Sorry, Harleen. Ngam nasay-saya at siguro nulipatan na kon. Apay mo tanakasta ti bagbagam. Adda ka din kasukat ko. Addan asawa, Harleen. Simbang pweden manipod abroad. Kat saan ka kuman nga umawawag, taamangan no iso ti makasumbat. Anya? Apay asan mo nga imbagbaga kanyak? Kastalatan ti aramidam, kalpasan ti amin. Basta latan iwalin nak. Gaputa addaan kagaya mo ni ti asawa. Sorry, Harleen. Amok ang makabiro kan tunot lang iti lalaki. Anasay-saya at ngam iti siyak. Panagkunam ka di. Katkas di kalakalatan na malipatan ka, Daniel. Apay nga itam lang nga ibaga nga addaan kagaya mo ti asawa. Agsarita tanto iti nasayaat. Apaman nga agsublit asawa kang abroad. Bye, Arlene. Hello, Daniel! Mabit laang! Kaya't ka pa'y agasarita! Kunakun ket nga dan asawa na. Imposible mat ngamin na basta latan agpukaw. Kandi na amo no kaano nga agsubli. Apay anak kasaksakit. Kasladyak kabaulan na mapukaw ko ni Daniel. Nairwama ko nga da ka na yun itisibay ko. Pues, surusurum alipaten.
Apay, kayat mo ti makibingbingay latan iti agnanayon? Oy, iti kaano man, saan mo ama solo? Tsaka mo no kasano. Anya ayat imbaganaken ka. Ituloy iti relasyon nyo nga ore addaanin iti asawa? Saan? Ngam, kunana alipatag kon. Matlagayam. Kaya't asawin day ta, ti asawa na ti pilyen na. Kinunana ang makasapulak pa iti lalaki ang mas maikari kanya. Ngam iso ti lalaki nga ayatak unay. Ni Daniela ang ti para kanya. Ay, danga! Adda ka mo't gaya man, anak ko. Day, apay akas na ti tsuram. Nabanog laang nanang. O sige, mapanak pa iti select ko. Mangan ka pa'y Sa anak pa'y ang mabisin nanang. Kaya't ko ti agina na. Adda ka di problema, anak ko. Awan. Saan ka kuman nga agilimod kanyak? Mariknak nga adda problema. Nabanog laang nanang. Awan ilimlimod ko kada kayo. Alagarot, aginanakan o nabanog ka. Basta adda aklaang dito'y anak ko. Nakasagana ak adumngag no anyaman ti parikot mo. Kas na ko nanang. Awan parikot ko. O sige, panawan kayon. Somre ka ko ni iti select ko. Harleen, Adakan? Nagsubli ka din ti asawam iti abroad? wen. Kat kayat ka kumakasarita. Sige, agsarita ta. Sa dino. Ijay dagos ko. Sige. Sumurotak iti dagus mo. Apaman amalpas ti trabahok ditoy. Kailiw ka una yan, Harleen. Diyak amo no anya ti isungbat ko ken ka. Saan ka kadi ang mailiw kanyak? Adan asawam, Daniel. Kat saanin arumbang akailiw ka pa'y. Sorry, Harleen. Nujak imbaga idikan ka nga dan asawak. Nagsakit, Daniel. Kasla diyak ka ba ulan ang mapukaw kay tibiyak ko. Sa anak ang mapukaw itibiyag mo. Nulakit di, tasaan mo nga ipalubos. Apay. Sinaam ti asawam? Kat siyak ti dan naam kas jay. Pasensya kan. Ngamjak masinaan ti asawak. Nang runa, taadan anak ni. Ngam no mabalin. Diyak mo't kumakayat ang mapukaw ka. Diyak ipalubos nga agbalinak laang akabit, Daniel. Adakan ka dayta. Saan ka mo't apilitan, no saan mo kayat? Narikat. Ngam ikarigatak ang mapukaw ka itibiyag ko. O iti awanan ba'y na lalaki? Kaya't na pa'y apagbalinan nakaakabit? Gapo siguro ta kinunakan ko na adyak kabaulan ang mapukaw ko itibiyag ko. Ngam, nakaamirisak. No ipalubos ko nga agbalinak akabit. Saan to as sumardang ti pan nakapasakit ko. No sumangpot ti asawa na. Panawan nak. Kat mapanmanan iti asawa na. Nasaya ata nakapagpanunot ka, gayam. Adu di tati baro. Saan ka maawanan? Yung number dati umawawag. Saan nga taan ni Daniel daytoy? Sungbatak. Kat no bilang ta ni Daniel. Igdapak matlaang. Hello? Hello, Harleen. Sino daytoy? Ni Arthur. Malagip nakpay ka di? Ha? Inalaki ni Alicia ti number mo. Ay, sigamot gayam. Anya ti masapol mo? Awan. Kailiw ka lang nga makita. Ken, awan kadwak ang mapanag-lunch ita. Available ka di? Amok nga minakaaldawan ti day off mo ita. Sige. Ngam awagan matlaang ni Alicia. Iti kasta, ada kadwata. Uri saanin. Adda ngamin kayat ko nga ibagakin ka. Ket da kayat, nga da disturbo. Anya? Ita, anya ti ko nang maibagam kanyak, Arthur. Apay,
Excited ka, maamuan? Sika talaga? Narabak ka gayam. Kasanong gayam anaala ti number ko. Inalaki ni Alicia. Talaga day a babae. Di na pa impakada kanya nga itid na kan ka. Gapo siguro, tamo na adi kalukwan. Anya nga miti ko nam nga ibagam kanya. Sige malangin. Ibagakon. Gapo ta excited ka, met. Anya? Amom ka di. Manipod na mo ka. Saan ka na napukaw iti panunot ko? Taapay man. Di mo pala ka di maawatan. Agayatakkan ka, Harleen. Osus, ang mga nuad damot na asawam. Uy, barua ka niya. Uray damagam ka ni Alicia. Kasta nga min dagiti daddo maalalaki. Manangalilaw da. Saan da nga ibaga, nga addan asawa da. Saan na kang ipadpada kadakwada? No kahit mo, di uray agkasarta itan. Anya? Iti saan na nagbayag, sinong batak ni Arthur, kat iso ita timang tultulong kanyak, tapno malpas ko ti kurso. Katapaman ang makagradwarak, agkalaysa kaminton. Tuy pagayam mo, Harleen. Agyaman ak pagayam Harleen, iti dayto pakasaritaam, ket ti makunak, nasaya at met, ta inusar mo ti panunot mo. Asaan ka ngay manugot a nagbalin, akabit. Ket sapay la kuma, tamaragpat mo, dagiti arapaap mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti panakay drama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan a Harleen, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ni Mary Ann Nalika, kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.